Yebo ingane zawethu impela sibona lapha izindaba ezingena njengamanje eziveza ukuthi sekudutshulwe wabulawa ke umuntu eNanda phana ke kwelama West Gang. Bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale ngenibingelele. Kuyona ke Mboso City MTV sithi nje masaqala ngani channel ake wenza kulungile. Uciphize usubscribe nayo notification bell. Khonza uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi wengane zawethu impela sekudutshulwe wabulawa umuntu phana ke eNanda kwelama West Gang. Kani ngokomthombo othembekile ke uveza ukuthi ke yena ke lo wesilisa kodutshulwe bezihambela phana ke endleleni ke impela ke ezicofela yona ke ifoni yakhe ngenkathi ke edibana ke nomunye ke wesilisa wathi yeyi wendoda cha mina ngicofa ifoni wena uyayicofa buku ukuthi uyicofa kwephi indawo awuyesabi le ndawo futhi yazini cha awuthi le foni yakho nami ke ngiyicofe mhlawumbe ngizoyicofa kangcono kakhulu kunawe uyabona ukuthi wena ikufanele hayi ke wengane zawuthi impela yena ke lo wesilisa kodutshuliwe ubesethi cha ndoda angikwazi ukuthi ngikunikeze le foni mina ngayijulukela kanzima le foni so angikwazi ukuthi ngishare nomunye umuntu ngaphandle komuntu wami so nje awungiyekele hayi ke wengane zawuthi impela yena kumsolo bese ehosha phana ke impela ke isibhamu sakhe ke enqolweni wathi cha impela engazuthi ke awusazi ukuthi lana ikephi abaphi abantu abukusayo hayibo bongakalazi igama le West hayi ke wengane zawuthi impela bese isikhalisa phana ke enyameni kanti ke wengane zawuthi impela bese ethulela lapho ke impela ke umgilwa endaweni ke yesigameko hayi ke bafowethu impela ke zibe njalo izindaba ke ezingenayo ke ngomuntu ke odutshulwe wabulawa phana ke eNanda kwelama West Gang kubangwa nje ifoni ke dutshulula yona ke ifoni ke yakhe ebengafuni nginayo kodwa thina ke simbosa sithi MTV bafowethu sithi njake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.